Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of the English language channel. My dear viewers, in today's video, you will learn indefinite pronoun. So, without wasting your time, let's start. Indefinite pronoun. My dear viewers, pananane video ke bamunga indefinite pronoun wayu lakasanga chata sola patada che mung kind of pronoun shuru kri pa awalano video gano ke munga subject pronoun object pronoun aunan ba inshallah munga indefinite pronoun da wayu no indefinite pronoun sade au pukumze ke istemaleegi pade bande da pohedlo da para razi che definitions au misaluna ugurum. Indefinite pronoun the tolona awal indefinite mean नामालूम गैर वाज़े che मालूम निवी गैर वाज़े हावी au pronoun da yo words भी कुमचे the noun पजे इस्तेमालीगिम no das yo words चाहागा noun नवाज़े हा कभी लका उस पदे मिसाल के सोक वर वटके no उस मुंगला पता न लगी कि दा वर सोक टके ने मुंगला द जेंडर पता लगी कि मेल दे फीमेल दे सोक दे औजा ताता वयम चाला हलता सोक वर टके या सोक दी no दलता उस indefinite pronoun इस्तेमालेगी someone is there, someone's there. Was the someone che kumung istemal ko da indefinite pronoun de zaka che da haga मालूमात निश्ता चाहा सोकते या द देना अलावा पहागे क्लास के खबरें शोर राजू आओ वो यारे हालता सोक शोर कर someone is making a noise. No indefinite pronoun da haga pronoun kumche da indefinite person thing or place the para इस्तेमालेगी कला कला मुंगा पखपल रूटीन गुफ्तगू खबर को यार जचरता तलेवमा I went somewhere वो चरता तलेवम दलता के वाज़ेह ने चरता तलेवम जमा दाज़े चज़कुम ज़लतों दा indefinite थी नो दलता मुंग indefinite pronoun इस्तेमाल को somewhere या जमा सरा सदी I have something was चाहता पता न लगी कि जमा सरसदी ज़का च मा exact निरी शोकरी मा वर्ता सरफ indefinite pronoun शोको च I have something या उस पर example दलता दस यो कारवी और जो वयम च यार दकर को हर सुख का वाली शी was दा हर सुख दा हम उस पे indefinite category के राजी everyone can do it no indefinite pronoun दा ना मालूमात दा गैर वाज़ेह person place or thing पजे इस्तेमालेगी और indefinite pronoun जो मुसारा डीर दी दलता माते यो सूली कली दी लका someone every neither some या anyone each much most या no one either several all etc दा indefinite pronoun दी और पदे मिसालों के someone is knocking सोक दरवाज़ा या यो कस दरवाज़ा टकावी वोस न दे मालूम चे सोक दे ज़का चे दल तक कुम प्रोनाउन इस्तेमाल शवे दा इंडेफिनिट दे या फॉर एग्जांपल नो वन कैन डू इट दा कर सोक हम नशिका वाले वो दल तक दा हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन इस्तेमाल शवे दे ज़का चे चाहता नदी वल्ची उचरे दा कार तन शिका वाले नो वन जनरल हिचो केम नशिका वाले या everyone should come on time हर योला पकार दे पटेम राजी वो यो कस न दे पॉइंट शवे जनरल नो दाऊ द indefinite pronoun मिसाल ना या there is much water in the glass पर गिलास के ज़ियाती उबदी वो दा दे ज़ियातो मेजर न दे मालूम चे सुम राजी
Yeah, for example, we can say that there are many students in the class. Pa class ke so student andi. Pa class ke so student andi. Us exact figure na de malum. No that the indefinite pronoun. The then pas indefinite pronoun da divide shave de pa three categories ke. Number first ke zamung sara razi haga indefinite pronoun kum che the singular da para istemali. او په دومره کټګوري کې هغه پروناون راځي کوم چې د پلورل لپاره استعمالېږي او په دریمه کټګوري کې هغه پروناون راځي کوم چې د دوانو د لپاره استعمالېږي د سینګولر د لپاره او د پلورل د لپاره هم لکه په دې سینګولر کې و چې زموږ سره کوم دی هغه everyone no one someone everybody somebody much etc. My dear students دا هغه indefinite pronoun di kum چې مونږ دا د سینګولر د لپاره استعمالو نو دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې کوم سینګولر indefinite pronoun دی هغه دی everyone no one someone everybody somebody much د دې نه پس به مونږه to be verb is یا was لګو یا به سینګولر verb استعمالېږي په دومره کټګوري کې زموږ سره دی پلورل indefinite pronoun. Pa plural indefinite pronoun ke zamung sara some, both, several, many, few, others. Da haga indefinite pronoun di kum che the plural da para istemaliږي د singular da para yemunga nishu istemala wale laka there are some students in the class. Ya mung da hum wayli shu che Ali and Zahid both are brother. या several issues created for us या many there are many students in the class or few he has a few pen or others bring me some others no ka ukatalishi da the singular da para na istemaliږي د plural da para istemaliږي اوس لاست چې کوم دی دا هغه لیست دی په کوم کې چې هغه indefinite pronoun دی کوم چې د سینګولر د لپاره هم استعمالېږي او د پلورل د لپاره هم استعمالېږي لکه اوس موسٹ دا موږ د دوانو د لپاره استعمالولی شو all دا هم د دوانو د لپاره استعمالولی شو سم اوس دلته په پلورل کټګوري کې هم راغلی دی او دا موږ د سینګولر د لپاره هم استعمالولی شو مین د سینګولر او د پلورل دوانو د لپاره استعمالېږي هم دغسې اینی او نن لکه په دې مثالونو کې مثال example number first none of equipment was delivered په دې مثال کې اوس دا نن چې کوم دی دا singular دی او په د next example none of computers were delivered دلته کې اوس دا نن چې کوم استعمال شوی دی دا اوس دلته plural form کې استعمال دی نو په دوانو کې استعمال شو second most of book is interesting most of book is interesting په دې مثال کې چې کوم دا most دی دا اوس په singular form کې راغی most of books are interesting دلته دا اوس په پلورل فارم کې راغلی د نه دا هم واضح شوه چې most هم په سینګولر او په پلورل په دوانو شکلونو کې استعمالي دي شي all of food was delicious دلته دا په سینګولر فارم کې راغلی دی و all of sweets were delicious دلته دا په پلورل فارم کې راغلی دی some of the information is important دلته و some په سینګولر کې او some of the ideas were important دلته some راغی په پلورل فارم کې my dear was انشاءالله په دې باندې به بیا مونږ ځان لا یو بیلا ویډیو کوو چې دا کله په سینګولر فارم کې راځي او کله په پلورل فارم کې راځي په دې ویډیو کې مونږ د indefinite pronoun definitions او د هغې نه پس د indefinite pronoun مثالونه او بیا 3 categories سینګولر پلورل او سینګولر پلورل categories او بیا په سینګولر پلورل categories کې مونږه مثالونه وویل نو زه امید لرم چې تاسو به
تر دې حده پورې پوه شوي وئ. که بیا هم کوېسچن سوال وي پوښتنه وي نو په کامنټ باکس کې لیکلی شئ. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ. تھینکس، مننه.